بله تماشاوان هجا پرو سیاسی ترکیه ایرو کتر روشه گلک آلوز پارتیا ای بحلوسته گلک نی لسر جوینا داویا حف پیمانیا ملت دست نشان کرد پارلمانتری HDP دیاربکر امام تاشر دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که امام امام روشه گلک آلوز نهایی پارتی جوهی حاضر آگهاندن هاتر آگهاندن کو لحوودو کرنه ایرو ای پارتی رخنین گلک تند لحف پیمانی ملت کر وکی گو پیامک جیدا کو جه حف پیمانی ملت دور کتیه نرخاندن آتت شیکه که ایما بله بله yani براستی اف پیوازویا کو ایرو چه بو جبره ده اماره و هبون yani her dem dinava ew kêde digo ez ne noterim îro jî wêya got yani ez vêya her çi tasdîq nakim yani Meral Akşener Serokê İYİ Partî wisa digo yani vêya çend roberê jî got vêya mehek berê jî got sê meh berê jî got yani rewşa helwesteka wî cuda bêlî bû ku hebû lê yani gere îndî bê eşkere kirin îro helwesta xwe şanîda di vê herêfesê de goçi got ez yek ez dîsa ez tesdîq nakim her tiştî ez ne wisa noterim a di doya ji nava HDP ji nava CHP re lêst çi got bira şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu ya jî şaredarê Ankarê Mansur Yavaş ew bivin namzet yani eveye birastî wê alaqedar nake ew hedû jî namzetê ya da şaredarê CHP ne lê ev ya jî şanîda di vêya wisa xwarê dike ew ê ji behsa şeşa ew ê qut dive wisa tê xuya kirin çünkü çend hep parlamenterê wan jî vê hanê di ser Twitterê wisa got yani dibe ku hilbijartina serokkomarî a Tirkiyeyê dibe ku bi serê xwe jî bikeve carek dinê jî bi serê xwe ketibûye ew jî ger bi serê xwe bikeviye de kekîmam ger İYİ Partî bi serê xwe bikeviye de gora baweriya te ger bi serê xwe bikeviye de İYİ Partî gora baweriya te ev rewşa ku heta niha heyî di nav ittifaqa millet de bû gelo lawaziyekê beramberî İYİ Partî dengên İYİ Partî dê neke ew ê pir lawazîkî bike yani ew ê dek bike çima İYİ Partî em bêjin bi alîkariya CHP kete parlamentoyê berî ke parlamentoyê wextê ji MHP veqetiya pir pê hate lêstin bi alî MHP bi alî AK Partiyê pêşiya wî asteng derket kongre çêbû kongre hate betalkirin dawiyê bi alîkariya 15-20 parlamenterê ku CHP wisa hate kete ittifaqê de wisa hate kete parlamentoyê ji ber vîya hewqasa alîkariya CHP bi alî İYİ Partiya raya giştî veya zane lê ew wan wisa salekî jî masê rûniştibû salek zêde çêbûye masa şeşa di vê piştî salekî wextê ku dev jê ber de ew ê raya giştî bi rastî ew ê li gora min ew ê İYİ Partî İYİ Partî re neçe oşxe dengê em bêjin nîcatperesta weka MHP û İYİ Partiyê behev re li Tirkî sedî tevavê wan 10-11 zêdetir en zêde ew qase zêdetir tune ye ku ew ji vê ittifaqê bike te û em bêjin bika ne bika partîkî lîberal ve weka ku wan digot
نوکا پارتی کی ام بیجن دموکرات به وکا پارتی کی وکا MHP نجات پرست و دور ده دوی گاوه ده هره شخوا او تمثیلیت هیه رای دنگی وان شخوا نزده هایه او وانا هدو هبدو پار ده بکن يعني وكان مهبو يباتي هبدو بار بكن او شخ يعني لوازبونه كي مزن او تشيف ناوا هديا دجي دغه شخه MHP عادت باچي شخه پر لوازبيه دوی ناوی ای پارتی جی اوسابه چونکه تمام شخینی او معصا ششا ای پارتی نوادرخه ای پارتی و امبیجن آق پارتی MHP و چند پارتی بچو کنه اوانا تمام لسر نجات پرستیا ترک لسر دجمنانتیا کرد siyaset demeşinin ev hevkasa aligiri hevka tınene temsiliyeteki mesxoyek iktidare. Ki imam her vaha min duxwest civê derbarê de bipirsin. Heye şxwe bele. Meralak Şener digelek peyamên xwe de daxuyaniyên xwe de hin tiştan dibêje. Mesela dibêje hilbijartina şaredarî İstanbulê Ekremî İmamoğlu, şaredarî Ankara Mansur Yavaş به هفبندیه نابینا ای پارتی و CHP دچیه. یعنی راستی آبینا بیگمان بتایبتی دریا گشتیا کرده نو ساعتی دیتن. یعنی نرخاندنا تدوی درباره ده بگرم. گلو براستی İmamoğlu و Yavaş به هفبندیه ای پارتی و CHP هاتن هل بشارد. Yani امکارنا وها بجن ای پارتی و CHP شخوا به هفره اتفاق کیوان هبو او اتفاق 2018 اتفاقا پارلمنتوی ده جی هبو اتفاقا بردوام کرد شهرداریا ده لی HDP وکا دنگه کرده شخینی و اتفاقا وان به اوک آلیکاری داوان yani به منفعت او دناوا خود وان هبدو پار وکر اویا هم İstanbul'e gotun şaredare CHP hem bejin Ankara'yı gotun van bu got pişti avana ittifak behevra çeker ve ittifakı da çekirin behev devdu paro kirin par vekirin şaredariya hem bejin ihale wan yani avana eşkere hatta gotun iyi parti çıka ihale stendine yani çıka bejin اوka avetne müdüre wan o bejin idaret kan wana avetne ya eşkere wan hevdu kir bu le HDP be berjewendi ki tçki naxwest o levkin nekir goj buna xatire ki AKP 20 sale 30 sale İstanbul idaret ke Ankara dike wan bajent ke jgure hez distine او اختار جي الهدف دجمنانتي دike Kürt و HDP بهفره yani جبرخو بهفره بريارا HDP شو هبو به برجوانديكي به آخردكي آليكاري دان اندام شهرداريا CHP 12 باجار مزن İzmir emnavi derxin 11 haba بدنجي HDP هاتن İzmir جي مرسين جي وسابو أدنى جي وسابو أنقرة وسابو أنقرة زسدي بينجوني دنجي HDP هي إيروجي هي هدايم هي يشخه أفانا سدي دوسي AKP زده سندنه كم HDP ناف درخن كارناينن لي ام كان بيجي اي بارتي ناف درخن كارناين لي نوسه وان تفاكر بو بهره اتفاق لهم بري اتفاقی کی عقیده وان هبو که ما هر وها دیتنک هیا که ما دیتنک هیا رایا گشتی کو ای پارتی آستنگی جبو پیوندین دناو بین HDP و masaya şaşali begdani yani آستنگک بو جبو پیوندین دناو بین masaya şaşali و HDP'de ger iyi parti je hef peymaniya millet dur bikeve پیوندین HDP لگل هف پیمانی ملت باشتر دبن چاوا دبه دوی درباره دگر دیتن نرخاندنات بگرن yani politika ki Türkiye vrasti
politika bejin mecê devletê çawa bimeşe veya îro de baş nizanin. Ew çi rol bidin wan ew çawa bikin em nizanin. Lê ev ya eşkere bû İYİ Parti û HDP tık qabil hev nekirin. Wextê şaredariya de jî hev nekirin. Cuda cuda ew ka derxistin, namzeta derxistin. O divê masa şeşa de jî dîsa wextê behsa HDP dibû İYİ Parti li hem berdisekindî vêya rast e. Îro ew ê çi be bê İYİ Parti û ev masa şeşa yek jê çû bê masa pênca ew ê têkilî çawa be ew ê çawa bimeşe. Yani em eşkere dibêjin. Em dibêjin Türkiye'de demokrasi o Kürdistan'ı ra jî azadî, Kürda ra jî Kürdistan'ı da azadî. Li ser vê çerçevê ku gav bên avêtin em tu daxwaz wisa bawerim heta vêga me nekiriye îro pêştir çi be nizanim çünkü sibê partiya me meyeqa wê dibe bicive belkî divir de tiştê eşkere bêje ez berî nizanim ew de çi derê lê heta vêga çend sala ku berdewam kiriye em tişkî wisa rasta rast ji bo xatirê bercewendiyê partiyê yani HDP bize de naxwe em dixwazin ku demokrasîkî were Tirkiye û gelê Kurd jî azad li ser axa xwe azad bijî. Çünkü îro gelê Kurd li ser axa xwe li Tirkiye Kurdistana bakur azad najîn. Yani di parlamentoyê de ez levzekî Kurdî bêjim êrişî ser min dikin, ser hevalê min dikin. Yani Kurdî jî dahê qedexe ye. Em karin wisa bêjin evana ku ji holê rabin bi halîtê demokrasî gavê demokrasî bên avêtin ji bo çareserbûna piskilêka Kurd tê bi raya demokratîk gav bên avêtin ew ê HDP ji xwe daxwaz ev e. Yani daxwaza HDP ne ku wezîrekî bistîne ya deha wezîr bistîne ya jî wirte peymanekî ji xatirî wezîra bike na bi raya giştiyê gelê Kurd û Tirkî bi hawakî hev pir dûr ketine nêzî hebivin û birêkî demokratîk Türkiye bê îdare kirin û 30 milyon Kurd li Tirkiye dijîn ew jî karibin li ser axa xwe xwe îdare bikin û gavê xwe îdarekirinê bên avêtin. Em nabêjin di roya ewil de vana tev çare ser bivin. Lê ev ya ew ê wisa be binêre hilbijartina piştî hilbijartina 2015 tedê heftê meha hezîranê bû û heta HDP heştê parlament sendibû lê AKP nehat bû îxtidarê tenê hikûmet nehata ava kirin ji bo xatirê wî dîsa em çûn cem ew çax AKP jî em çûn cem CHP jî çûn dem tamam partiya ew çax pêvajokê aşîtiyê berdewam bû me got ev pêvajoya aşîtiyê ku hebû ew ya berdewam bikin em bê wisa weke daxwaza wezîr em bê ji nava hikûmetê karin cî bistînin ji derve hikûmetê karin alîkarî bidin we hûn hed werin ba hevdin û alîkarî bidin sê heb werin ba bidin alîkarî bidin hûn çawa dixwazin bikin lê bira ev pêvajo berdewam be. Îro taxmîna min de yani ew bela ku neveya gotû berê heşt sal berê îro jî em ez wisa bawerim ew şert û merç daha xerab bûne em dixwazin pêvajokê aşîtîkê li Tirkiye berdewam bibe em divir de bê bercewendekî weka wezîra em wisa bawerim em ê karibin alîkarî Birêsta şernuha pênc aliyên hevpeymaniya millet ku niha İYİ Parti dibêje em ji wê hevpeymaniyê venekşane lê wekî ku ultîmatomek dane yani ew pênc alî gotine Kemal Kılıçdaroğlu bila bibe berbijêrê Serokkomariyê ew daxwaza İmamoğlu yan jî Mansur Yavaş dikin. Ger İYİ Parti vekşiya şeşê mehê HDP dê piştgiriya namzetê İttifaka Millet Kemal Kılıçdaroğlu bike. Ew ya bi rastî sibê civîna HDP heye wê dûr de belkî eşkere bike yani ez ya vega de bêjim tişkî zû ye tişkî
تشكيل بكارة دري ليه يعني بواجهه حتى هاتي إيرو يعني هدفه يعني بهواكي او ها اشكاله قوت ام بخازن يعني تركي ام بيجن كار بينكي بستينه بينكي يعني اندي بسا هاتيه فتساندن يعني ديمقراطيا تركي معفي مروات تركي الدنيا تركي هر شر عاليه خو نوا شر كده يعني الدنيا ده قطبيه او تسير لسر ديمقراسی معفن مروت که يعني بینه که بخاطر بسینه هر دایم گوته چی ورسه ملی من از بکم يعني براستی یا وی که دویده جبو خاطر ترکیه گاوه کی پیش و باوه جه آلی ديمقراسی معفن مروت هدفه وصاب باورم وقرأ وصاب بشي وأجي وصاب تفكرم که يعني آليكاري بكه ليه وانا بري نكفش السبي وانا تشبكن محساب بينش كمايه او تشب مشه او هدفي تشب خوازه چنا خوازه او پیشروج دوی کش بوه چونکه کارنا وها بیجن وقتی که 2016 ده لی پرسنج بو خاطر پارلمانتری هدفی و که وچاق صلاحتین دمرتاش بو از ناو دبوم اجی هبوم من 12 کساجی آویتن زندانه اورو CHP لگورا آقا پشت خواست لگورا ویچو يعني جبر في أمام بارتيا CHP جي أو محساب بينجا جي أو أمجن اتفاقا جمهور جي عملت جي أو شي الوست دينن أم إيرو راس نزانن أما هالوستا ما زلالة أشكرية أم دبيجن لتركي ديمقراطي جبو كرداجي قاوه آزادی به آویتن توی قاوه دموکراسی به آویتن نکو راست ام به همه دروکی دموکراسی وره یا راست دروکی ده کرد آزاد ببین نه یعنی ام بیزن وان قاوه بین آویتن جبو خاطری وی قانون yani nizam deri ایرو ترکی چقدر چه خراب دچتنی کاری پروفسوره کی در تج بنخابته اردهجا کچه بیه به هزاران انسان چون رحمت مرنه نکاره فکر خود بیجه وقتی بگه وان دقیقا برچاب هاتیه آستک اوسا ترکی ام دیجن yani بهوا که آلی دموکراسی معفن مرو و گاو بین آویتن باری که سبلمه امی باری امی جی دستی وقتی خم بینی Siyaset kim ki İmam Taşer parlamenteri HDP'yi Diyarbakır gelmen.